Draga braćo i sestre, dozvolite mi da na početku postavim jedno pitanje. Šta uradimo kada nam život postane težak, kada nas ljudi razočaraju, kada izgubimo nadu, kada nam se čini da nas niko ne razumije? Neko se povuče u sebe, neko postane ljut, neko traži utjehu na pogrešnim mjestima, a neko počne sumnjati da će ikada biti bolje. Upravo u jednom takvom trenutku dogodio se jedan od najvećih događaja u historiji Islama, događaj Isra i Mirađa. Ovaj događaj nije se desio kada je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem bilo najlakše. Naprotiv, te godine izgubio je voljenu suprugu Hatidžu radijallahu anha, koja mu je bila oslonac u najtežim trenucima. Izgubio je i svoga zaštitnika Amidžu Ebu Taliba. Otišao je u Taif tražeći podršku, a dočekali su ga kamenjem i uvredama. Možemo samo zamisliti tu tugu. Ali upravo tada, kada su se zatvorila vrata na zemlji, Allah dželle šanuhu mu je otvorio vrata nebesa. Allah dželle šanuhu u Kur'anu Kerimu kada govori o ovome događaju kaže: Slavljen neka je onaj koji je u jednom času noći preveo roba svoga od hrama časnoga do hrama dalekoga. Braćo, to nije samo priča o putovanju. To je poruka svakom čovjeku koji prolazi kroz iskušenja. Nakon teškoće uvijek dolazi olakšanje. Nakon tame dolazi svjetlo. Nakon suza dolazi Allahova pomoć. Ako bismo iz cijelog događaja Israa i Mirađa izdvojili jednu glavnu poruku, onda bi to bila: nikada ne gubi vezu s Allahom. Kada je poslanik alejhi selam uzdignut na nebesa, Allah dželle šanuhu je ummetu poklonio nešto posebno. Nije poklonio bogatstvo, nije poklonio vlast, nije poklonio snagu. Poklonio je namaz, jedini ibadet koji je propisan iznad 7 nebesa. Baš kao da ti Allah poručuje: kada ti bude najteže, vrati se meni. Danas, braćo i sestre, živimo u vremenu kada su ljudi povezani sa cijelim svijetom, ali sve manje je povezani sa svojim gospodarom. Telefon nam je uvijek pri ruci. Društvene mreže su otvorene po cijeli dan. Znamo šta rade ljudi na drugom kraju svijeta, a često ne znamo šta se dešava u našim srcima. Imamo stotine kontakata u našim telefonima, a sve više usamljenih ljudi. Imamo hiljade poruka, a sve manje iskrenih razgovora. Zato Isra i Mirađ nas podsjećaju da čovjek ne može pronaći mir samo u tehnologiji, novcu i bogatstvu. Mir dolazi kada srce pronađe vezu sa svojim gospodarom. Jedna osobina koja nas posebno uči kroz ovaj događaj, a to je strpljenje. Poslanik alejhi selam nije odustao kada su ga vrijeđali. Nije odustao kada su ga odbacivali. Nije odustao kada je bio usamljen. Nije izgubio povjerenje u svoga uzvišenog gospodara. Ali, nažalost, danas omladina često odustane nakon prvog neuspjeha. Student nakon pada ispita, bračni drug nakon prve ozbiljne svađe, radnik nakon prvog problema na poslu, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas uči da najveće pobjede dolaze nakon najvećih iskušenja. Možda upravo sada neko među nama prolazi kroz neko teško razdoblje. Možda neko nosi teret bolesti, možda porodične probleme, financijske brige, možda tugu koju niko drugi ne vidi. Ali neka zna da ga Allah vidi i neka zna da nakon Taifa uvijek dolazi Mirađ. Danas je porodica pod velikim pritiskom. Sjedimo zajedno, a svako gleda u svoj telefon. Roditelji nemaju vremena za djecu. Djeca sve manje vremena imaju za svoje roditelje. Supružnici se udaljavaju jedni od drugih.
A Isra i Mirađ nas uče da čovjek mora imati trenutke kada će zastati i pogledati prema nebu. Porodica koja zajedno klanja namaz, zajedno dovi, zajedno razgovara, lakše prolazi kroz životne oluje. Neka u našim kućama bude više namaza, više učenja Kur'ana i više lijepih riječi. Na društvenim mrežama danas je lahko uvrijediti nekoga. Jedan komentar može nekoga povrijediti više nego što mislimo. Ljudi se ismijavaju, ogovaraju, ponižavaju jedni druge. Empatija polako nestaje. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem čak ni nakon svega što je doživio nije želio osvetu. Njegovo srce ostalo je puno milosti. To je lekcija našem vremenu. Ne trebamo više grubosti, ne trebamo više mržnje, treba nam više poštovanja, saosjećanja i razumijevanja. Najveća kriza današnjice nije ekonomska, nije tehnološka ni politička. Najveća kriza današnjice je kriza srca. Ljudi imaju sve više stvari, sve više bogatstva, a sve manje sreće. Sve više zabave, a sve manje zadovoljstva. Sve više informacija, a sve manje mudrosti. Isra i Mirađ nas podsjećaju da čovjek nije stvoren samo za ovaj svijet. Njegova duša čezne za nečim višim, čezne za uzvišenim Allahom. Zato nijedna prolazna stvar ne može ispuniti prazninu koju samo Allah dželle šanuhu može ispuniti. Braćo i sestre, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem doživio Isra i Mirađ, nije mu Allah dželle šanuhu pokazao džennetske ljepote da bi zaboravio svoj narod. Nije mu pokazao nebesa da bi se udaljio od njih. Naprotiv, kada se vratio među ljude, vratio se sa još više ljubavi, još više brige i još više želje da ih spasi. Sjetimo se trenutka kada je stajao na noćnom namazu, toliko dugo da su mu noge oticale. Ashabi ga upitaše zašto toliko ibadeti kada su mu unaprijed oprošteni grijesi. A on odgovori, pa zar da ne budem Allahu zahvalan rob. Takav je bio naš poslanik. Što je bio bliži Allahu, bio je ponizniji prema ljudima. Što je više volio Allaha, više je volio i ljude. Braćo i sestre, možda među nama sjedi danas čovjek koji se smije pred ljudima, a noću plače kad ostane sam. Možda je među nama majka koja nosi brige koje niko ne vidi. Možda otac koji se bori da prehrani svoju porodicu. Možda mladić koji je izgubio pravac. Djevojka koja traži smisao u svijetu punom buke. Možda neko kome je srce umorno. Ako išta učimo iz događaja Isra i Mirađa, onda učimo da Allah dželle šanuhu ne zaboravlja svoga roba. One noći kada je cijeli svijet izgledao daleko od poslanika alejhiselam, Allah dželle šanuhu mu je bio bliži nego ikada. I možda upravo sada u iskušenju koje nosiš, Allah za tebe priprema izlaz koji još ne vidiš. Zato nikad ne odustaj od dove, ne odustaj od namaza, ne odustaj od činjenja dobra, ne odustaj od svoga gospodara. Jer čovjek nikada nije izgubljen sve dok zna put do seđde. Možda će jednog dana kada se osvrneš iza sebe, upravo iskušenje koje te danas boli biti razlog zbog kojeg si se približio svome gospodaru. A kada jednog dana stanemo pred svoga gospodara, neće nas pitati koliko smo imali pratilaca na društvenim mrežama, lajkova, novca, niti ugleda. Pitaće nas za naše srce, pitaće nas za naš namaz. Pitaće nas jesmo li bili ljudi. Zato neka poruka Isra i Mirađa večeras bude zapisana u našim srcima. Kada te ljudi ostave, Allah je tu. Kada te svijet razočara, Allah je tu. Kada se izgubiš, Allah je tu.
Draga braćo i sestre, kada večeras pomislite na Isra i Mirađ, nemojte ga doživjeti samo kao jedan događaj iz daleke prošlosti. Doživite ga kao poruku za svoj život. Ako ste tužni, ne gubite nadu. Ako ste pali, ustanite. Ako ste zalutali, vratite se uzvišenom Allahu. Ako ste zaboravili namaz, obnovite svoju vezu sa svojim gospodarom. Jer čovjek je najjači onda kada je najbliži svome gospodaru.